zamutora. Hanyuma Rayon Sport ejo yatangaje Kizigenza. Yego yari yabiteguje abantu ikipe Rayon Sport ku bantu bari bareba imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport yaba X ndetse na Instagram bari bamateguza ko bagiye gusinyisha bombe ikomeye cyane bavuga bati mwapfa yaje, ariko abantu bari babimenye ko ari Bigirimana Abedi. Impamvu rero bamukabirizaga cyane cyangwa se bateguzaga bareyo ko agiye gusinya ku isaha saa 5 nibwo Abedi yashyize umukono ku masezerano, bivuze ko burya amafaranga bayaraje kuri konte ye bayarajeho ku munsi wo kuwa 4, hanyuma ejo kuwa 5 rwose ku biro bya Rayon Sport hano Zinia terekaho amasezerano y'umwaka umwe akinira ikipe ya Rayon Sport ahabwa miliyoni 25. bivuze ko niwe uhenze Rayon Sport byanze bikonze nko mu bihe bya vuba, nabwo umuntu ajya mu mateka cyane, ariko urebye mu bakinyi ba vuba baguzwe bahenze ni na Abedi kuko Keve yari yahawe miliyoni 20 ku mwaka umwe na Joachim Ojera nawe yahawe miliyoni 20 ku mwaka umwe, ariko noneho Abedi we ahawe 25 ku mwaka umwe. bivuze ngo ukubye n'imyaka 2 aramutse imyaka 2 zaba ari miliyoni 50, kandi urabizi ko Shadrack Bingbero yaguzwe miliyoni 44. ubu rero Abedi Bigirimana ni uhenze ikipe ya Rayon Sport, yo mpamvu nabamukabirizaga cyane. Bigirimana Abedi ari yacimo amezi 2 agana n'ikipe ya Rayon Sport. Ku makuru nkesha Rugaju Rigani ngo umushahara we ni miliyoni 1,500,000. Miliyoni 1,500,000 mu mwaka Ari hejuru cyane. Azaba geje miliyoni 2 zirenga 40. Azaba Yashyizeho na Recruto. Yego ni miliyoni 1,500,000. Harahenze. Abedi rero uburango yarimo bavugana n'ikipe ya polisi yo muri Kenya, ni ikipe iri gushaka abakinnyi cyane hano mu Rwanda, cyane inatozwa n'umurundi mwene wabo Etienne Ndayiragije. Yari yongerejwe na Jabir ariyo yaje kuwugiriza yinjira muri polisi. Ubwo rero ariko nayo akavuga ngo ndashaka gukina umwaka umwe muri Rayon Sport, yumvaga nawe bimurimo. Ariyo mpamvu yabwiraga abayobozi ba Rayon, akavuga ati ibyo kuvuga ngo murampa make ani mutuze muyashake, umunsi muzabona ndahari ndabije, nimuyabona muzayame ndi Kigali kandi ikipe nzasingira bifata igihe, ariko muzabama amafaranga imbumbi cyarimwe. Numvise ngari no kubaka amazu iyo ngiyo za Burundi ngo ari quartier igezweho bari kugura, kuko bavuga no za Nyarutarama quartier ngo y'abakire bari kuguramo kabisa muzo banayubaka, ubwo nyine bavuga ndahita nkora finissage birangiye bafite nk'inzu za ahantu bita mu Cyarama no mu Kigo. Ikipe ya Sport rero umuntu yavuga ko yakoze deal ikomeye cyane gusinyisha Abedi. Ikintu cyambere yakoze Abedi agiye kuboostinga morale y'abariyo pe, kuko abariyo babaye kuri morale, babaye ku cyizere ubaha, agiye kuboostinga morale y'abafana ba Rayon Sport. Urebye na Mediana ajemo urimo Gloire Tambe w'umurundi mugenzi we, irimo Richard Kirongozi w'umurundi, uramutse bashyizemo ari batatu umuntu yavuga ko yaba ari Mediana ifatika nibaza gusinyisha. Ntago ari Kirongozi, Richard Ndayishimiye babanye muri Muhazi. Nabonye banapanga bavuga ko bashaka gukinana gutyo igihe wenda Karama katasinya cyangwa se yanasinya, ariko bafitemo abarundi mu by'ukuri bagera kuri 6 mu ikipe yabo. Nibaza gusinyisha Ndongmeng uyu munyagabo, ikipe yabo iraza kubidoze mu by'ukuri yarabimeze neza cyane. Yarabimeze neza. Rayon Sport isinyisha umukinnyi mwiza, so ni mwiza pe muri championnat y'u Rwanda yaraduprovinze, basinyisha umukinnyi mwiza cyane. Reka dusoze urugaga rw'imikino rwacu rwo kuri wa 6 gutyo, ngushimire cyane mu kizadera wahoze cyane Iber, merci beaucoup. Yakoze cyane Karikeza nawe yavugiye kuri izi mikro. Dushimire cyane na Jean Claude, nawe tumwifurize kuzatsinda amasomo